Salama sitamu lako kita solanasang lante pak nanungan lante atu yate. Mai komita pasakka kaleta urangi kadana pong matua, siumpu pong matua lan kamenomban. Kadana lambai kadibilangan pasala misa. Ayak misa salako kasera. Uluan na pak nanungan, peka amberan ma panunduk melo. Lante allo Senin tanggal misa bulan Februari tahun 2020 misa. Tamanerangi kadana puang tama sembayang. Kipudi siya kipangke komi oambe puang matualan surga. Tumba tujuan mamase kaborok mi umpanundu umpasake kan. Mi paakamasyankan tujuan allo ba'ru. Kinumpa taru temi katuangki. Laki parandangan nilan mintuk na teo pong matua. Siya laki parandangan nilan mintuk pengkarangangki. Ulen dui kadammi o puang, laki basa siya laki rangi. Bukai mata penangki, anayate kadammi den patun na kipogau ilan katuan iyate. Mak kada-kada mo komi puang, sadiakan ni umperangi. Pak de pagari kasalangki, lan puangki pong Yesu kirampo mas sambayang. Amin. Kadibilangan pasala misa, ayat misa saya lako kasera. Kadibilangan na suro dadunna to Israel. Mak kadam itu puang lako Musa lan padang pangalaran Sinai, lan tenda kasih tamuan, tonna allo bunga na bulan mak penduan, lan tahun mak penduan na mangkan na tasu tu tau ia tomai lan tondok, lan mai tondok Mesir na kuah. Allah itu bilangan na mintu kasih rampunan to Israel unturu pak rapuan na siarapunna. Si turuk bilangan sanganna, ya mutu mintu muane si misa-misai randuk dio mai 20 tahun na ba'atula abi. Ya mutu mintu na tola lau parari lan Israel. Iko sola Harun la unyai unturu tuntunan suro dadunna. Anna tundui komi misa atau ke si misa oi suku. Ya mutu peka amberan lan mintu rapunna. Indesia tu sangan namuane la untundi komi. Ya mutu dio mai Ruben disanga Elisur, anakna Sedeur. Dio mai Simeon disanga Selumiel, anakna Suris Yadai. Dio mai Yehuda disanga Nahason, anakna Aminadab. Dio mai Isakar disanga Natanel, anakna Suar. Dio mai Sebulan disanga Eliab, anakna Helon. Amin. Peka amberan ma panunduk melo. Pemimpin yang mengayomi. Moi maraun matamu tang palambi mo pentiro. Apa baatengku puudak tu pakitanna. Misa londe lan mai londe nomoro apa ratu kasih rapulonan pitu. Musasomo diappa, masusamo diappa, tutola di popendadi pak tuladanan lan tondok, sia umbai randuk duka modadi lalu kombongan, to Buddha sia kasih pulungan to maapatongan. Di pokada kumua atun nato Israel latu mengka kede dio may padang Sinai, sia la manduma Buddha sia magasa tutoyan tokonna Musa sola Harun. Dolo lake dek dia may buntu Sinai. Direken dolo tu kabudan na to Israel situru. Suku siarapunda. Tanyaman na belan na kaparaluan na to Israel sangadina. La sitingayo tondok senga. Tu kapua duka. Sia umbai la urari. Sia usak kalangan ni to Israel lumingka lako tondok Kanaan. Yamoto na inang paralu mo di torok. Dia torok melo, tomintu agar nato Israel. Nakamorai duka puang ke dia torok melo itu pengkarangan na Musa sola Harun. Da na taruh mata akak sola doi, sia nani popelada siang patiruan to mangura badikua pamatona siang pamatoko kadi painan. Kada painan
maondongan na panata kaparentan lan tondok. Kombongan salok na puang, napak tuladanan mo siambe Musa na Harun tu kamatokkuan panata. Natandai tu kaparaluan siya agan na tobuda. Siya nareken mandalan tua agan lana tingayo lako. Nareken mandalan tua agan lana tingayo telako. Napasakka siya natandai tu tola untundui siya la usonday kematuani. Maondongan na napogok tongan tu pengkarangan situ parenta na puang. Den na menasan tu datu Daud belan na ureken-reken kamawatangan kalena apa tak pesaabian nila ko puang. Tanggan na siya tang matokko tua agan kem pak satuan dolo ki kabawatanganta pangreken-rekenta siya kabanaranganta. Kamatokkuan sundun direken lan kamengkaulan kama patuutunan siya usatuan puang. Amin. May komita mas sambayang. O ambe puang lan suruga, kuresuma nga indekada kaboro, paapangada, tu rampo tama katuang kilan atu yate. Tontong pakilalakan ni. Pamatok ko iteme katuang, buangan kada siya penggauran, ana iteme lingka katuang ki, mendadi sangka paatuladanan lakotosenga, siya mendadi kamenomban sundun julomi. Den no pak kipanunduk panata ite katuan allo yate, lan kamatokpuan pasakemi, na luming kamelo te katuan pengkarangangki na maladi diusangam ni oambe pung matua. Pasikambelakan marupa-rupa sa kalangan petobah siya katirambanan. Pasakite memintuk rapung kilan aloyete anak-anak kilalu kapasikolan, ben di kamalutian siya kamanarangan. Pasaki mintuk kombongan ni, lalu agan-agan katuan na, lalu kamatuan pamatotoi na tontong parannung kuresumanga itemi kamatuan, lalu kamasakian, nakan nasaki corona, o puang pasake siya pamaleke, denni kamatotoran, lako mintu temitom itu lalu kamasakian. Untami marupa-rupa agan katuan siya pergumulan pamatotoi. Lalu kapusakan, benni kamatotoran siya kakinan. Tom itu lalu kamasusan pakatanay. Tom itu lalu kaparanuan belan nang kuresumanga kakirangan na umuru, untari mapasak kemi, kiallo, den no pa na yato mintu na to mi pasundun, na tontong temetombi, umpu di siyong pakaladi komi. Inang manas satu pak kuresumanga, diolo maladi di. Pasak ito maparentakilan allo yate, na patutun melite makaparentan, kipo manaman ite kami mintu to Buddha. Mulai jomi pusat saya tamate tondokki, siya ben ni kakinan, tamintu to diben parea, unangkaran pasanan, kamayay temitomi, tulalu kamasakian. Pasitoyangan mo kan jomi maarupa-rupa sa kalangan, pasitoyangan mo kan upang matua jomi te saki corona, tenno pa ne temi katuang kitontong matoto, siya malaga-alaga, pataro temi katuan, lampas sa kemi. Ia mate tu pangando kure sumanga kio puang pa di pagari kasalangki lan puang ki pung Yesu kirampo masambayan diolomi. Amin. Rampo dia tu kami nombanta kure sumanga alako kita solanasang puang tontong umpasak keki.